Karyato nina masambayang kumandir ki. Jadi ate langkayan apa lah tuh tere makanan temo. Ina kami yang menyebarkan tuh kita itu yang menjadi gereja nama sambayang ki. Namanya panata itu mina namanya bukan. Semua. Jadi kekuatan lagu kita selalu nasang dapat antoi itu patore eta bersemangat. Yo, tak siapa ya tuh tengka lata potengka lata garonto pangan dodol batu pas sambayang mangka to na garonto itu minate patuan naman kato ta popinggurir ki pentallo lilingkanan ki dari ta nalano rasuluk dari sangkalay te banualako dari lano layo siya wala beristo pentalon yan naganna pentalon toko di patama mo sullukulo di popesur rukutama yama poleton na di ko mapasuluk batu mapasur tuh kada todolota jadi langsung site tabi maatan mo kebiyo luto tanay maadongko na taki misa majelis gereja yumi kay majelis gereja dolo latapana ate acara mapasuruk lante makarento temo melo ke tasadia anta sorogan ila pumatu ate acara yate nama adin maalingka situru lalamba apurian na pumatuan ta masambayan lante tete ete ambe ka penombang kilan suruga
tekan makuri semangat mati kalemi belana ulendui rumpun keluarga nangka makan unik mati yaitu na berkati unpatu batang kaleki lante alo yate nato temo la sadiamo kan opong matua la umpogokan ni te acara mak pasuruk lante tete yate masambayang kan opong matua to kumua kamu la campur tangan kamu la umpas sake kan solanasang opong matua deno pak lante acara tunaki pogokan lante tete yate maadinda di situru lalam pak apuriambi yate lupa tuan tunalalu mingka opong matua kamu lau pasti kambele mintu na gangguan halangan deno pak acara yate opong matua maadin laki pogokan belan nama yoren mo kumi taruh na acara yate tonton kisoro mati kalemi to kumua kamu la campur tangan kamu la umpas sakit kani deno pak na mintu na to dipogokan situru laram pak apuriambi rangkaian mak pasuruk lante alo yate opong matula kisoro to kumua kamu la usolangkan deno pak na jadi situru laram pak apuriambi rasangan po Yesus ini sorongan ni iya tuna ateraki amin. Ya oke baik pasuruk oke live kalau kok aku masih ini acara pasuruk ini guys acara adat di Toraja tuang turu-turu to mamma dawate tangana sondong rasio soror itu metindo dawate tiku tamben na mananga banua da mitiramban nun tirolindo te dong ma buluada da mili pangum manta perupa karambau masonggo bisara ladi lambi salau eran patiran sangka miladi dete sangalente pelalan lontokan bisarami kada dene todoloki pesalosok tomatuan kidi sanga ma pasuruk apa na kuarra inde tedong kada na patulerani tia pare kiri dan bakalan te pangaluan pare na tongkonan tia pare kiri bato kampo lebih lante tarampak na inde esungan amutang mumpuka dari tempo dioto namutang usaburi ka nanti parompong na mutang mumpuka dari nenek kupo nenek amutang usaburi todolo kupo todolo apa kuku aku indep pare-pare rangka kuku pas sasaran tuyu tangku tandai butun na nenek mupo nenek tangku isang katiumbaran na todolo mupo todolo sama riku pigarente tiali den riku pelale tikaladun kumua sang sirekan na dito nenek ta sangka taran lolo todolo kapuanganta para ditampa de dia mai puang matua para dikombong ade dia mai tokumombong ta da dia de nenek munde te dong daw tangga dalangi di sanga manturi da dia de nenek munde te dong daw tangga dalangi di sanga manturino si rampak takuluaran pasulian nallo nenek na te dong butur liku kanae na tombo kalimbuang boba di sanga tonggo matua jadi te dong sandarupan nak kongkong kanae pantan iana pada umpo patu borongna pada umpo kalau kadawangna ina imam bakollo na taruk sioso na pumula tau pong tumbo tolino lo engkong bulawan na padang lo mendalelo na lipusan na kasalle nalang ngambungan nagaurek ke saleko na pananda bisa ratutun tama aluk rapasan sundun alukon na to di popinduan mati to di popinduan rudu popinduan dialuk di pasurukan tirong mabuluada toro pariyaw nisong patarana kinabang bakollo na taruk siyoso na nene tanggilino lulusukan daw rin na nini buen manik lan banua puan lan lipu salib bano marinding padang limay kending di pasurukan tanderapasan
torro paria unesung patarana ina bamba kolona taruk sioso na puang tamboro langi puang sandabili lan banua ditoke lan tondo diangin ni tongkonang kandora membuaringgi mentabianan langang kalandona sangka rekte gayu kunagan dan palelean dipasurukan tandera pasan torro paria unesung patarana ina bamba kolona taruk sioso na datun na sangalla taruk sioso na puang palodang kelangan ni kalandona sangka kerek kelayu kunadan dan padelean rapasan sundun dipasurukan tanda rapasan torro paria unesung patarana ina bamba kolona taruk siosona datun na mengkendek karaing na basyadinna buang payutong lantong konalayuk poti kelangan ni kalandona sangka dipasurukan tanda rapasan torro paria unesung patarana ina bamba kolona taruk siosona tongkona sanga pulo lan padang ditampo tipemporiam manda tipamarra pamaki bintin lan panglumpian rara lan nesungan pak kalandoan tongkona sanga pulo keden nilangan kalandona sangka layu konadan dan palelean langan mengana kau reke sarekona pananda bisara dipasurukan tandir torro paria unisung patarana masilang sambu tama talinga duamu mabu sasalempang radak tama karangan pasiluanmu inde mintu tenong nenek mutonene tonorong tonorong empon hiu mai tak nanti pautona dari kekuatan ikarakan rokok alku ba'alu kan kikombogan rokok sangka ma'pusana sana inang alu kunanenena inang ngada todoroda sangka belong-belonganna tempon hiu mai ka nanti parontona no kapanarapuni gombong dia panapatan lagi andilo kulo tiro-tiro inde terong diman tapi rupa inde eanan di kua sundun rongkok na tibain pak puningan na tedong annan panisumbo karwa tanda-tanda tedong karandok karambau nungkun palasammu iko palasamakati iko tanduku dewaran dengka buntu tang mulaga tane tetang mu benari iya mo bandang siranna iya mo pandang numbalawanna domay taruk mulawanna indi puang dilambi patiran sangkakna domay anak-anak tampagayang batik na kondo talapang mintu itu makraputalang makalimak na tumakapunan nao kukua didulutekken moko diturodoke moko ladi gente moko tande rapasan dako ke dako umba ke umba kesongol rante kalua ketutun ki tandung sea-sea lausok bukoran te kalua lama puteri bolongko lama kulambu mabolongko batuananda ladi pasang boy kupote ladi pasang boy kododolotong dako ke dako ke solo ki rante kalua ke tamben balatanagi tandu sea-sea sundumbo
an napasakke koto tumampata narapak-rapak kikomito kumombongta napasakke itu tumampata inde tarkubulawan dan dirara dan nasiupa talambi itu di sana kumua alukna rantai kalua sangka natandung sia-sia iya mo anu mak penduan mai ada motola kok kita soranasan depa penjelasan sidik iya tonna todolota temai situnganna yaitu di kuama apa suruh to di penduan mate pi penduan dialog pi penduan di karu dosan pi mane ya duka rito ke kita lantal lembangan di kuah kumua sundur rapasan ke di penduan ni si taruh na to kapaisanan lako kita to dadiundi lamni ki aluk kasaranian yan naman kamo di pasurro kute may tande rapasan to na to dolota maro omot to mangalana to maro du kamu ya tetedong hati-hati miki tomben niri di kodak na den nari ipari yolu batu dalame payaton na to dolota to muito mangkambi na maro du kamu ya to jadi kupokada te na mendadi kapaisanan lako kita to mangura kita to dadi undi sitaruna ladi pogau kamu ya te patualo kamati bayi padalan ato ya kato mangkambi na ya pada toy la pada wa tangan ki kata di patuan Menang lagi tuh, Tobina. Menang lama maro besto temalan tuh. oh iya Tuh kemana mana itu? tama na kan bisa kan dilisi na buo Sa takala katena di Gonggora, apa boleh buat dah. Tuh kemana orang itu? Itu kemana orang biru? Kemana orang biru? Dua, pengantin dua mo kan. dalam bayi te doke tabe tanya mate kita la dolo doke nakar kata survei lawan di lo pokok dene lako bombong Orok pengenan. pentalung ki la minggu liling si sito Ada di sini. Ya. Pepenan orang kita ter. Palam barek gitu. Oh, yo bisa yaman nate Bakari pindah itu kerja, harus itu. yo bisa ya panon itu bombongan Adalah ada yang pokok. Ya. Itu babur itu. Pimpinan tuh amal ya. Bentar lu bilang dia kali Bisa bertuh.
bisa mau. Dua kali. Ya, dua kali. Kampung Sempit. Boyo mo itong mga lana. Sapa-sapa dulu. Pak Guru. Api Ompit. Oke, sebentar bosku. Iya. Nah ini terakhir ini. Iya, mau juga hujan. Ya, pentalu mo pataru ni patamano may. Pwede no, pataru mi tate no sama. Pataman dito sa bukan. Halo. Yo, pertama misul ko may. Oh, sundur di ko ma pasul ko ma pasul. Aku suluk. Papasuluk. Papasuruk. Suruk kita nih. Oh. Itu Iya. yang Bisa aku mau ganak mo to. Apa ini? Lusuk. Bahaya, Lek. Ya, oke. Sapa dulu Pak Guru Alpi. Berapa sapa? Pak Guru Alpi itu Mana? di dalam Banda tuh.
Oh, iya, harus pergi kilo oke. Oh, bahaya ini oke lalu suwe. Ya, tolong lain lalu kuai waktu yo. Anu koringan. Malah di Pak. Bukan tidak kilan. Hilang ada lurang. Tidak boleh begitu. Tenang saja. Tenang. Apa sana tuh? Jangan Putra itu. Doyo. Doyo itu doyo. Kenapa? Kenapa? Tunggu dulu ku. Turun dulu drone ku dulu. Kalau pada oke. Nurang kampung namanya. Hujan guys. Sudah hujan deras. Halo. Hujan. Siapa nama Pak di Bang Amir? Mobil Nobita, pit yang tanduk merah. Aku simpan dulu ini. Karena kita. Dadah. Halo. Halo, bilang ke juga halo. Bilang halo. Hujan Apit. Oke, baik. Ya. Halo Ibu Pipi. Juga deh, hai. Hai. Jangan lupa nonton. Weh, urang mo yan. Urang mo ompit. Urang kapag vlog ya Pipi ko. Hujan mo yan. Orang nih mau. Hujan, iya. Ya. Urang mo. Saya dapat bisa sila ka to lah. Yan ako sebagai kebutuhan kita dan karangin ate. Din niwatkin na rin tani pasilangin entero. Jadi aja tuh deh. Dari karangin ako kambalingku, siduku, ampoku. Din niwatkin na pasilangin. Yan tama nilingkay mo sambahin. Bisa tersiaga ka to. Jadi bisa bicara ke dito sa pati to na. Dapat dicoba-coba. Tapi kana di malang gerakan bicara na. Kasihan na, dia ada lingkaran itu sampai derate. Ani itu kita kami kira dalawa. Kaya ni DPR, nakoy ministro itu apa
May booking mo yan parang kapasilagan. Dan itu aku jalan. Bagaimanapun tanggung jawabku sebagai parengke, para lu ku pakilala mi anak kampungku, ciluku, dan tobatongku. Bersemangat. Oke. Kau ngomong kau. Oh, tertok. Nggak jelas cuma masih syarat. Tidak, kalau tadi mah Pak Jamal kuat kita apa? Besar kita. Ayo. Namin to na itu tukang ano itu pesawat. Dene yo. Kasih masuk di sini ah. Woi. Ada ni rosok. Bawa di sini ku gendong-gendong ya. Awas mo tara tuh, awas memang ku. Jangan. Mana ku pegang-pegangnya? Oh, singkit taruh betul doang. Udah mereka kepala dong. Sandar mo kepala. Yo, mararungan yo may tumatuan na para na pagkakere. Desiat tu na dako. Dempat tu dako tu di sana marapun tedong ma palimbo tedong. Yo, leitok ko to tu pare sia tu na kapalaka sa karudusan. Sia layalan na pudi. Mendahului sebelum makarudusan kita ko to. Nyato na tanan ma pasilaga. Jadi kita kemana bisa mau kapal kolam tanah nanti bantuan tak. Baru tadu berani sok dia sudah. Halo. Halo, Melo. Oke, bae tadu urang. Bae tadu urang Rio. Oh, bisa yung eh. Nanda kana ko pa spill picture mo urang mo. Oh, Oke, spill na barak. oke. Oke. Ya. Halo. Halo. Ya. Ya tadurar nih wok dia. Apa na uram teh lah. Halo. Oke. Oke, bye. Artisnya anu ini. Tengah dulu gondrong. Oke, gondrong. Gondrong Estel. Gondrong Estel dari Keren Estel. lo bosku. Oke. Wah, apa sana teh? Tidak ada KTP. Tak KTP na teh? Wase. Wasi. Ma pinato ang tete dong na. Takuwang kiin. Pindol-dol ano po? Dulu. Yo. Ada kata-kata dari gue. Kata-kata dulu gondrong. Kata-kata. Sana ada bunga. Oke, Tisar, Mamoting, Gondrong. Oke, Gomez, suruh mandi dulu. Pit, oke, baik. Ya. Tidak bisa dikasih ini nih. Seperti kasih laga ini.
Dati petarung tak guys. Halo. Deraka. Den. Oke guys ya. Oke, kita dengarkan kembali dari Pongko di Tururuk tentang apa suruk. Mungkin ada sedikit penjelasan lagi. Oke, kata-kata hari ini bosku, apa ini apa suruk? Oke, baik. Iya, apa suruk bagian dari ritual kalandona sangka. Todipo penduan dialog, penduan mate, penduan rudo. Susi te saraan te puang inde. Batu te rara inde tu dipatengka moti Allah. Mapasuruk batuanan na ko di patama suluk. Na mesuruk utama di pasipatu tomate domay disangan na to doi borro. Na yaton na to dolo to ko maro mo to terong yato tae mo na bisa di benne dalame ari ipare susiduka to mga lana to maro duka mo bayari to. Iya. Oke, terima kasih. Dan sekian pengertian dari Mas Suruk. Oke, sekian dulu. Kita lanjut ke acara kedua. Masih ada sesi. Oke, Goan, terima kasih Om Goan dari Qatar. Semoga sehat selalu di perantauan mencari nafkah. Halo. Oke, sehat terus Om Goan. Tuhan. Iya. Oke, salam sama keluarga di kampung. Oke, salam anak Goan yang main perantauan. Oke, selamat Oke. hidup kalako. Iya. Oke guys. Ya. Hai. Hai semuanya. Hai. Oke. Oke, Mbak. Mana itu? Lanjut. Oke keluarga, bagaimana Kareba? Adi dikit dulu le, ambe. Madingin ki. Madingin. Baik. Semua kerbau kembali ke kandang. Kembali ke kandang. Halo bosku. Oke baik. Malu bukan itu. Bapul. Oh, markan ikan apa pur? Sampai pinggir jalan. Oh.
Ya, oke mo guys. Selesai nih acara pertama. Oke, terima kasih keluarga yang mantau dari jauh. Terima kasih banyak. Semoga semua keluarga sehat-sehat selalu dalam mempersiapkan upacara adat pemakaman nenek Puan. Ya, semoga semua pekerjaan-pekerjaan, persiapan-persiapan bisa rampung dengan baik sehingga upacara adat boleh terlaksana dengan baik di bulan Juni yang akan datang. Oke, salam jumpa dari Rapirolog Ramkedada. Oke, baik, ada. Halo bos. Oke, bagaimana Palembang? Oke baik. Pak Dewan lagi. Pak Dewan. Pak Dewan dari Besi. PSC. Siap. Ya. Ya, doakan saja. Mungkin di kayak ganda sil. Lembang balon na tertumpit. Lembang apa? Lembang balon na. Calon. Oke, bagaimana kabar bosku? Sehat-sehat. Betul-betul Papa. Ah, Syalu kampung. Berarti po. Oke, baik.